od začetka dela te vlade na Ministrstvu za finance vidimo japonski trg kot enega prioritetnih. Vrsta razlogov je za to. Eno je čisto pri našem zadolževanju, zaradi tega, ker želimo diverzificirati bazo investitorjev, ki vlagajo v naše obveznice. Na drugi strani pa na ta način verjamemo, da z našimi odnosi, ki imamo zelo dobre odnose z vsemi največjimi japonskimi industrijskimi bankami, da je to potrebno tudi izkoristiti, da približamo ostali industriji. And you excited about the prospects that lie ahead? Že nekaj časa, dolgo časa smo delali na izdaji prve obveznice na Japonskem, torej lani septembra smo izdali Samurai obveznico in že takrat smo povedali, da bomo nekaj mesecev kasneje organizirali finančno konferenco, ki je namenjena temu, da se ljudje zbližajo, da se spoznajo ljudje iz obeh industrij, torej finančnih industrij Slovenije in Japonske, regulatorji na obeh straneh, in ravno temu je bil namenjena ta konferenca in mislim, da je odlično uspela. So this event is great because this is your very first event in Japan, and although you have issued Samurai bond last year, very first time, still many people need to understand your place, and this is a great opportunity for those investors. I'm from capital market side. Obviously, I would love you to come back to the market every year, so that more Japanese investors get to know you better. Mi živimo v času globalnih brendov, blagovnih znamk, v času, ko če te ne poznajo, ne obstajaš. In edini način, da te spoznajo, je, da se pokažeš in se promoviraš. Japonci so ljudi, ki zelo cenijo kvaliteto, ki zelo cenijo osebne stike. Reč bomo takih dogodkov več lahko spoznali in bolj bomo uspešni tako gospodarsko, turistično, kot tudi v bistvu mednarodno politično. I feel some similarity between Slovenia and Japan. That's why I think our collaboration is always very important. Modra zavarovalnica kot upravljalec pokojninskih skladov svoje sredstva nalaga globalno in del teh sredstev tudi japonske delnice. Seveda možnost srečanja z investicijskimi bankami na Japonskem, z socialnimi poslovnimi partnerji, seveda nam razširi obzorja, omogoča na nek način tudi dobiti dodatne informacije in boljše razumeti japonski trg, in potem tudi boljše upravljati naše sredstva. We see good chances to have a collaboration with each other, I think. So I think this is really successful event. In lahko tudi nekatere dobre prakse prenesemo na slovenski zavarovalniški trg, kot na primer tudi insurtech industrija, ki je tukaj zelo močna. Zelo nas zanima tudi njihovo obravnavanje zavarovalne vrzeli na področju potresov.